ni angonya kondoche korumayari. Osoro na kwaka. Na honga niga. Abante bango chibanchegia. Bate bango osora aro mube. Ngosora ngo chega. Ngosora ngo itabantu. Akim no kondi kiri ganche ningite no ne umbu. Na ne ngini nyara ko bata. Ya tinko nyara. One tu achira ko bakwania. Mwato karibishire. Mwato ancheire. Etu achire ga ko bakwania, etu achire ga ko bakwanira, etu achire go tiga chibesa. Onye mwanje tebesa, sawa. Njini nganje tebesa. Niwete ga mwanje tebesa. Inchano si asengo chia. Ano si asengo chia. Onye besa tiyo nje tigo chiabu. Ekiagero bogi mobotata otabuga tebesa ogo chayu bobe. Gose maramento. Yani obogi mobo lidiota buga tikene mobuko. Ogo chayu no ana makange stage akogo chaya. Kogo soe matatu wa chaywa. Kogo soe ase piki wa chaywa. Kero tabuga tebesa. Lidio buga tebe no ana bangwana ababege uniform ga kero tabuga tebesa akogo sabe ke bahande ogo saba kiregendo. Lidio buga tekeda okuoboa. Gose maramento. Na kinga njere bata yabantu nchando si asebese. Anozi asebesere. Anozi asebesere. Anozi asesomoniere. Inumoro asebesere. Inumoro. Zair omo jumbo inumo ngaini. Zair rero na batu wachaga nkuni mane nkuyuruke gusi. Na batu wachaga mangana yemechango. Togo koro mochango etie kiombe ne etie kiombe. Lakini nchira abantu bakogania keroba. Kai tata. Nkieke. Aya. Abambara byaba. Muhamanyire geto nakwana. Nkinata rokwana. Enami niga. Chiri chigo tigara wakane chitenti echibere. Tarigo. Ariande. Na inchira ero no Honda. Njo. Joma ete mahataria nje nkoba moma ete nakinko banga abantu. Mahatari nje nko banga abantu proper. E wiki ya era ntu atwara abantu gari buona bange kweli. Na ane tukakora tukabanga proper. Lakini tutara banga. Ndari ko batebirero. Tuachire ga na babunga bange sana. Tuachire ga no mokonyi bwo murai bwense. Goseba no. Na mbeye mo ntebi abantu boira. Ebesa ekera bagene bayino bachire. Ekera bagene bachire. Ebagote ya mugeni njo. Egera mokonye Zaire. Abageni abakaribishire. Njoma ina nganje rote yabagera ngo mahatenga. Abageni ebanje tukorra maino no embosa yigo. Yani no ngaina nje kokija kwa ngama itomugavira ayo yeka 10 minute nje kuyekandira kinaye Kogicha kwa ngoro kiria maino. Inko manyangambu yande na akaribishirwe. Igabana bagani aba chiregere mbairana na kende babugate. Lazima tobaro kyo bwanjani. Mwanjanire. Egi akabire. Omokutano oyo no Zaire chanda. Na abantu aretre na abasani baye. Bako moretra chibesa atikokonya abantu baye. Ayonye twanje Zaire. Onye twanje tibageni ababachire. Hendo bango mokutano ogori kibali bwanchete ba ochaso mokutano oyo. Gose bana bamito gaje. Ekiagara ababachire na basani bango. Onye mbali basani bango ayabanga bango hoteli yago na ayo orangeri na intundo chakere jati ngocha sigete. Njenga nje ngocha chibesa chikokwana. Nje ngocha basayigo. Gose bana bamito gaje. So onde bwensi ogo chase mekutana buneye. Nda etobe ko bakubo ngaki omokutano oyo no chanda abageni bachire nabango. Nebe sabara tire yabo. To goja kuoma na ganga na retre besa yana aso mokutano. Oja ke kongoma ni njentige ikyabesa ne yana nkiyokorera. Gose bana bamito baje. Erebiya go sere bobe. Oyo goja akoro ko kimani chungwa. Nero mwakere chingobe ke. Okay. Moko mwakere chingobe yo ikire. Naroche.
ngenderere gosentige bone kende nariko batebineke abageni abachire ga bonspi muna natebe bara abasani ba janda abageni aba ebale naenda abasani be president ya Kenya chikurande chikare bono igani kikere bono igani nge president bono iga omwanja to omwanja enga buna janda omochori to omochoria omwanja to omwanja nero kreteki emiake ebere ne menge sana chikura chitaraika emiake ebere ne menge sana to konyara gochaka kweminjira mugambi uregeti to konyara kongentereri mugambi ikaransire tegeti bono iga ekiagara nabwate chi budget isato akolan abwate budget yo mwaka yo 2025 abwate budget ya 2026 abwate budget ya gochaka 2027 bono gakiti anda akobori ngabuna chanda abwate CDF cho mwaka yo abwate chi mwaka onde abwake cho mwaka orionde bono gaki no chake komongentere mapema iga okongentere kwa gotiga goche gochi 2027 bono iga ne ngombe ritororo togo kama engombe ritororo kama oko yebere ne chinsiaga kwa yebere no banyansi kwara kama na kieko gara baruroche bago chibatobua oizo ko genda roche mbari wake mbono mbake ritimo ngono yokura pi yani mbamwete no pi ntutu amwete ntugo chintu amwete enge lakini gari mbamwete pi lakini lilibakora lilibamonye ngosoire bakatuma mugakori ngagenda okwani oria turanyora ebintu bakamukwania bono maate ichu Jumapili no mo president yakare kokora cha Madaraka Day ali no akare orosiri stadium orosiri airport iri aba yaimukire igoro ntuntu maite kosengo tunganyina bari lakini barara onyorire bararageire chipara chiarabeire ebintu byarabeire toche se itogagusi ngigekoba twachaga kweminja omwako mutangani muntu ono mube omuntu bworora ng'abantu abani mbakene mbago akashukurani chikura chigo ikanaende tonyora ngana no mugakori ng'anga kiare nane togotera nane chikura chiakwe nane toirane nane chagondo kweng'onya abantu bachane nabono iga epara ya ino ya birongo ya nyanturago ya nakikuru kweza meri bono mochi maris bari cheno it's about 68 kilometers 38 I think so 38 kilometers epare ya ino omongwano yobekire budget ya tangasirwe baada ya metionyo amagosebere president ko chiriko igora epare yechake mogo chaka komwemu injira contract te yakanu epare tigarere nchira arafu kire kikebe tori siasa gosetora kore pare tori siasa gosetora kore pare egetie kikianya antrago nkiabe kere 2 milioni 100 yogo kerosi kekoro kateke gochikochezwa bona igasairi ga kobuginga ngwe muna babunge ababande bagusi na kwana abantu bande bakarobe ga kobuginga ngwe kongenterio mugambi echikorusi kuchibe kwa ngao ekewande kegetigare tokunya gwakasi ekiagera siasa yenabere igo o ngombe go kamwe kwebererigwa abagusi ba minto nche nko baebereri totakora tiga siasa turaebereri omuntu yarato ebintago toa tomako bangonya siasa rochi kubanga gochi moto waki abara wamedo erebiya go sere bobe okwomana igore para lakini gwate bisairi ngakarwa kwomana igore para lakini kwamata ikarwa osema na tiato te bisairi yarwabwe toganya serikali egochigocha kego chanto ye maiti nereri epari ye mago chakorosi kubamedo gage na omutegete boigo inche bono iga na ate yabantu bonari inche bono iga my friend kogicha togenda gwaka siasa etogwaka na ate Isairi na inche na Nyakundi na Manduku na mababo ntogoro na aliga ntogoro kurunyamira ogotogoria maiso sana na babo CP omweshimiwa Steve Mogaka ena abatebiga budget yego chikorosigwa ekaroma etotari serikali na ene kare budget yekorosigwa turikurangerirwa bono turukumanya kia keki kubagwa ayo ko enyoreriria achire bunge wateba ae gosenei
Ekegera turukurangerwa ase minister, turukurangerwa ase PS, turukurangerwa ase director of finance, turukurangerwa ande. Bona ababunge bali batari gochiari kubwati ebintu byabo. Embure yebune egotwa, chipara chiabo na kichikoba. Stadium yebune erega na kebintu byabo bikoba. Na abatebi abato anatone kwemiga, into tonguse, tobeke chistima, tobeke chipara, oyo gochiko kwama, igoro liaye aganye, na ane bagusi batede nga tosanira mukamumura. Tosanira mukamumura. Nakina abayabera iri abana bamintu gusi. Onde bwensi okobori chikura, okomumboyo. Lakini asabone gatari kura tokobori. Bone gine tokora tabangwa na abana toekere babugate. Gose bana bamintu gake. Lero chibesa chiachire chekyombe. Ayo tata totenega twake siasa. Tokure bosayigo ngomanyete nkoyugune squeeze chiredi. O tebi osoro sikanyarebe. Sijui nini ngato. Osoro motebi okira tago kwa. Ekeneke wanda. Chitimu ni ibere. Nje ngo chiasa moinari. Aino bendu yane kero chiasa moinari lazima ngotege. Ekeneke wanda. Gose bana bamintu gake. Ekagara nje ngo chiasa moinari. Ayo go chiasa moinari. Ese egitore. Wono ntogo ndenga kirango yino yomino. Nje no mopira nana nyakibari ngo tachango ko bune kiagara nje moinande. Togo ndenga timbeka goringa ngo yomino na robe egore gori kipa moinari. Binde bimbi ko nyarkana. Gose bana bamintu. Oyu mopira ki. Nje mbegete Jesse yane. Jesse yane ye timu ene ko Manchester United. Naye nayo mbegete Jesse yago. Ye timu ya koroku ati mkarega sini ka koroko sina Arsenal. Oh no. Ya trago ye. Okoranga abantu be timu ene na wajira. Etimu eri ankambare ngamora. Wazati antu mi example. Inche imbegete Jesse ya ne Ashabana. Aya moinari o begete Jesse ya Gor Mahia. Omago ntainga ego orikipere Gor Mahia no mogusi. Aya ngo chiesa Ashabana ngati chiesa mbeke Gor go chiase Gor Mahia. Asek ginko nyore ntra noneri komo okoria mbeke Gor ya neme. Erebia basere bobe. Abana minto einero siasa tora hake gusiya ito ebioke. Einero siasa. Mwanjira bire. Ona bageni ababango cha gukwana. Rikonderi erire bosenaki. Ekero gotena gukwana o gukwana kende giozi ekiagara. Ninje into tuacha. Wazero. Maida watu barwa maite. Dokwane. Yes. Bantu barwa ne maite mwa injuma iri mnanje timaite gukira. Onta inkire bono kwangita nje timaite gukira. Nje kamono akakana kandi nesukari akane piripiri bontar kwacha kwane na bontongire. Esrakari eri enkoro barakora mune piripiri bambugata. Bona kanche nkaranze betongo tuora my friend gendokero kera abere. Oh onde buya. Oma te induga za mande kere. Yani ngera asego chiko chane kaya ya kintige. Ekana ariko bwatu bake umbu yani ngo bwatu ko semara kare otatoke serikali ni getuke ono ngoma etekeni gyosi no tata ni more gente ke ngaka nko babuya tata ko nkwaro jaba nto bande igoro bako kwana baka bande bako fake abduction tata ko otatoke serikali gazi enkogu bakoko ga notenga na abwatirwe na abekirwe tawa ime yani obwate mechando njetinta ero ga dase mechande itia na ruara njetianda agere data yayo njetinta geti eye na ro sirie eye na ro sirie tiganda ana yeragerera ayo gochikorosie yago ochokoragira onya intuntu kaiyo sawa njetianda aliye yane turi gonte induo turi gote Isair Karuo achikora koganye serikali ya mutwe eya ro sirie chiai otaramanyirire mwamwanjeire agendere ne serikali ro aretabageni aba ya mwisho kwa lugha ya Kiswahili wewe Zairi ya mwisho tu peke yake. Tumeona drama sana Kenya hii. Drama kubwa Kenya hii. A whole MP ambaye amechaguliwa na wananchi kwa sababu amekosa agenda wakiwa na mtu yake ya ambaye alikuwa impeached. Kwa sababu amekosa agenda anaenda anapanga abduction yake,
anasema ya kwamba alishikwa, anaenda anaingia kwa majani, kwa kahawa. Uongo. Baadaye ripoti imeonyesha kwamba ile gari ambayo ilimbeba ilikuwa gari ya mtu yake, iliorganiziwa na manager wake wa CDF. Sasa hii tension yetu mnaleta Kenya ni kwa nini? This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous in recent months, most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Wamunyoro anaitwa Gachagua. I am telling you, interest ya huyu mtu ni kuhakikisha kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Na sisi kama hii jamii yetu hapa very hard working, ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani, especially sisi community ya kutoka hapa Kisii. Tunaishi kila mahali, Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii, hata before elections, na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. Hata muweke drama namna gani, kwa sababu na mimi naambia wale wabunge ambao wanatembea na mheshimiwa wa Munyoro, mkuwe very careful. Huyu mtu ambaye anawaambia mjifanye abduction, atawaua akuja kusema ni serikali. I am telling you, huyu mtu anafanya drama, anasema kwamba wewe enda ulale kwa kahawa. Mara saa zingine unasema serikali inanipanga kuniua. Wewe hata ukionekana akili ilikufa, sasa wewe unauliwa na nani? Ni mwili tu inatembea. Hakuna mtu wako na haja na wewe. Sasa tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huyu jamaa ya kwamba mjichunge. The way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference, unasema ya kwamba ati yule mbunge ambaye amejifanya atiana speech, ati mpaka sasa utasema nini? Aibu, utaambia watu nini? Imetokea ilikuwa uongo. Alikuwa amekaa hospitali na uongo. Huyo mtu mumchunge. Atawapiga risasi, atawaua, aseme ni serikali imefanya hivyo. Musiseme hatukuwaona. Because that guy can go to whatever extent to seek sympathy. He can go to whatever extent kutafuta huruma na kutafuta kura na kuleta disorder katika hii Kenya yetu. Lakini tunamwambia we are watching him. If you dare do that, the same government and the same police unit, the same investigative agencies ambayo imekuexpose, they will still expose you na utashikwa. Siku zako zimekaribia tu. Lazima utakula plea for whatever you've been doing in this country, vitu za ukora na kunyang'anya watu mali yao. Watu wa Kisii tunakubaliana namna hiyo? Mnakubali namna hiyo? Huyo mtu mshaimuona hapa? Mshaiona huyo jamaa hapa? Mwanaka Romo Ntoyuga, Mwanaka Muraga. Wana hao ukora kuruwe kenyura kemo. One village kila saa. Hapa mwarore na bwa na janda. Tunamwambia kwende huko. Ni akina nani wanapenda mheshimiwa William Samoei Ruto yote ndio wale wa mzara kwa mkono. Na ande mwezi pi. Muda anachiba sachia Toba anachiba sia Yani ukaite chigo isana no mubuko ona kioko lio mubuko ona ya. Eti aye nechi nyingi. Kwa hayo machache, Mungu awabariki mheshimiwa Janda.